Силердин мына өтүнүчүңөр менен полиция кызматынан сурап өтүп. Да, я сейчас вот им объясняю, что по вашей просьбе, сейчас вот сотрудников полиции мы сейчас разговаривали, сейчас сами объясните ваше положение, кто как. Ну, как бы уже объяснял всем вроде по-русски в течение получаса, наверное, да? О том, что на территории порта находиться нельзя. У нас сейчас в стране идет самоизоляция. У нас карантин. Можно вопрос? Да. А у вас есть понятие как гуманизм? Подождите, вам сейчас посольство предоставило автобус? Нет. Мы не просим автобус, мы просим самолет. Самолет они не решают. Мы хотим, чтобы наши женщины хотя бы внутри были. Вот у вас же есть человечность, понятие человечности. Имеется же у вас? Мы хотим, Давайте чтобы... сейчас разберем тогда понятие человечности. Давайте. В чем сейчас составляет человечность? То, что загнать вас в спорт, и вы там будете сидеть как... Не, я за себя не вы как прошу. собаки будете там сидеть в этом Как собаки? порту? Не надо оскорблять. Не, я не оскорбляю. Это вы оскорбляете меня как личность. Ты меня слушаешь или нет? Я вас слушаю. Я что-то тебя во-первых, со стартом не надо спорить. Я тебе еще раз говорю. В порту, если вам сейчас предоставляют автобус, хостел, а в порту вы как будете сидеть? Это аэропорт. Это не время. Москва шаарында Шереметьево аэропортунда кыргызстандык жарандарды кууп чыгышты. Бул тууралуу репортерго күбө билдирди. Анын айтымында 9 апрелде кечинде өзгөчө багыттагы полиция кызматкерлери Кыргызстандан 95 жаранын аэропорттун имаратынан күч менен алып чыккан. Кыргызстандыктар 2 саат эшикте туруп, андан кийин айрымдары жатаканага, айрымдары батирлерине кайтышты. Ал эми жаш жигиттердин бир бөлүгү аэропортто калды, деди күбө. Bizim Almatı'da çekti kaçtan посольствоның өкілдері де мұны мейлі мұны кейін тақташы олауыз өте кейін емет азырғы күнде мысал үшін мен ешкімді мұндықтан мажбурлап үгіттеп алып қалбайлым бақтачы ешкімді мен өзім үшін тұрам бақта бәке бүгін Хорошо, мақұл, саған сұрау жоқ, мақұл, енем. Бүйрек мұндайда бәке ешкімден ешкімді үгіттеген кіші жоқ бақта Енем, түсіндім. Сені біз мажбурлай албайбыз, енем. Тура түшүнөбүз. 3 күн келип отур, кеткин келип отур. Сени биз азыр тиги машинага жүктөп алып кетпейбиз. Өзүңдүн укугуң ал. Мен биринчиден ички иштер министринин өкүлү катары мына айтып атам. Мыйзам бузбагыла, 5тен чогулбагыла, 5тен ашык. Бул жерде мына мыйзамда четко жазылып турат. 5тен ашык киши чогулбасын. Бир жерге топтошпогула. Оору жугузууга бирөөгө, өзүңөргө жугузуп алууга коркунуч бар деген мыйзам чыгарып атат. Анан ошол мыйзамды биринчиден бузуп атабыз, азыр мага топтошобуз. Экинчиден, эң башкысы, өзүңөрдүн ден соолугуңар менен ойноп атасыңар. Бирөөнүн ден соолугу эмес, өзүңөрдүн ден соолугу. Эң биринчи өзүңөрдү ойлосоңор, азырчы. Жаш балдарсыңар, эртең ооруп калсаңар, азыр больницанын баары заполнен деп кетти. Ооруп калсаңар эмне болот, башта турчу. Самолет чечилсе, калып калсаң мына башталыш болуп атпайбы? Жок, анан эмне кыла аласың? Жок, башталыш болуп атат. Мындай кылалычы азырчы. Акбардын телефону бар. Калабыз дегениңер мына эртең түшүп, жок барабыз десеңер акбарга чалгыла. Бир турган ачык. Бекер тамак ашыңар менен. Хорошо. Бир тургандар азыр Аскат мырза айткандайчы, могул жерде сыз эртең бирөө ооруйт, температура болот, анан башталат анан карантинде, анан эме суук кетет. Тигинде ооруп экен, мында ооруп экен, мына Шереметьеводагы деп дагы ошондо хабар басылат. Ошого жеткирбейли, жылуу төшөк, жумушак, бекер хостел, ошо жерге эле барып жайгашып туралы, ошо жерден үнүңөрдү чыгарып, ошо жерден жеткиргиле. Азыр уксаңар, бир тургандар. Силерден дагы бир жолу суранабыз, мына машина турат азыр, ким бара тургандар? Бири-бириңер дүгүттөй эле барба деп бара тургандар, унчукпай барып машина отургула. Барбаганыңар ушул жерге туруп тургула, телефон номер 24 саат бою меселени звоноңорду күтөм. Ошону теманы жаппайлы. Эртең бирөөңөрдөн температура чыкса, ошо хостелге алып бара албай калабыз. Ошону айтып барыңарды контактный тигип деп туруп чачатат. О, себешке, ошону. Ешкім туалетті қачып отыр. Қаяққа келді? Азыр. Посольствоға айтып Мы кіремін посольствоны. Посольствоға айтып отыр елдер.
Поймите, просто игнорируют нашу просьбу. Поймите просто, как человечески. Пару часов, дайте нам пару часов. Мы тихо, мирно разойдемся. Будьте добры. У нас билет имеется на 10 число. Нет такого закона, что выгонять и такое. Они приходят силой, насилие, все равно выгоняют. Дал слово. Бойындағы аялдарға жардам береді. Мындай пайғамбарымыз айтқан. Пайғамбарымыз айтқан. Егерде тура сөз айтаға жақсы сөзің жоқ па? Андай ұншықпай отырған сен жақсы. Жардам бере албайсың ба? Андай бұт тосқаншылық қылба. Андай ки. Мен сізге шынымен мигрантпын мен деді. Мен жөнекей мигрантпын сіз. Мен де 5 балам бар, мен де семьям бар. Мен де сіздерге ұқсас эле жөнекей қарапайым кишимин. Бұлар өздері айтады, посольствоңыз айтады, чарқы болады. Бізде произвол судьбу оставляет просто. Обидно. Наоборот, башқалар 5 адам олса дағы өзін алып кетіп алады, 5 адам. Ошон такташ керек экен. Бизге буга чейин келип айтаткан болчу. Тиеш шашалат, таза да шашалат, бүттү силерге эч эмеси жок депчи. Азыр даже биздин документ текшергенге булардын эмеси азыр акысы жок, айткан, бүтүн айткан. Мигранттарга вообще тийбегиле деп. Эже азыр карантинде эч жолу айтып койдум. Азыр карантинде азыр самоизоляция деген бар эже. Ушу тема жакшы көтөрүлдү. Самоизоляция. Бул багыштар эмеге барат, хостелге барса, эмне эркек эмессиңер, стройкада иштебей жүрдүңөр беле? Иштебесиңер стройкада. Эмне силер пол жубай жүрдүңөр беле? Пол жуба. Ар бир Дагы бир жолу айтам. Ар ким өзүнүн эмоциясы менен жеткирет. Бирок баягы жумуш предлагать эткен варианты ооба. Лично мен да айтканмын. Бирок койсоң, жок, эми жок карасаң өзүнүн жарандарын эметип коргоп, сен бир ай үйгө жат, сенин зарплатаң төлөйсүң. А кыргыздарга силер иштегиле. Хорошо азыр. Хорошо, иштебей эле бир ай спокойно карантин бүткүчө барасыңарбы хостелге? Эч ким бир айга барбайт. Жок, хорошо, азыр сен сөзүң атып меники. Мага бир ай төлөбөй, бир ай курсагыңды тойгузуп, ушул жерде могу кыргыздарды азыр койсоңар, азыр кыргыздарды уят кылбай могу хостелден. Могу аэропорттон хостелге бир ай сен элчилик, миграция, диаспора бага алып барасыңбы бирок? Жок, койсоң, азыр койсоң, мен сага суроо бердим кайра. Мен орустарды айтып атам. Жок, сен барасың, азыр мага Кыргызстанда болсом жатам үйдө, байке мен Кыргызстанда болсом жатам анда. Жок, Кыргызстан эмес, ал биздин колубуздан келген ошол. Определенный числону айтаткан болсо, ушул числодо учуп кетесиң, гарантия берсең да мен барып жатам. Вот, өкмөт айта албайт атат ошону. Бирок мен сага гарантия берип атам да, төлөбөйсүң, курсаң жок болот. Могу жерде кыргыздарды уят кылбай хостелге бара алат. Ошол брат, анда болду да. Неге болду? Ушакка калабыз да биз. Мен болсо сиздерден акча сураган жокмун. Жок, мен акча берем деген жокмун. Колубуздан келген бирибизге жардам берели деп атам. Мен жатаканам бар даже. Мен тамагың рызкыры мага кереги жок. Мен болсо мен 18 күн билет алгам. 18 күн. Анда бул сөз сага тиешелүү эмес. Кимдин бара турчу жери жок, жата турчу жери жок болсо чын эле сызга болот. Эжелерди жалко, боюнда. Вот мне тоже жалко. Вот мне тоже жалко. Ошоларды келип жардам берип койгондон көрүп. Жардам бергени келдик го, брат, мына келдим го, лично мен келдим го сага. 2 күндөн 3 күндөн бери келет, эчтеке чече албайсың. Мына келдик го хостелге. Посольстводан жер койсоңуз болот эле сизчи. Бир адамчы. Сиз келесиз, сиз өзүңүз көчөгүн айттыңыз. Мен эчтекен чече албаймын деп Атбарбайке. Жөн эле келип айтышың керек да. 180 рубль деген сен 180 рубль айтып барып керек жок. Кандай деп акча Мен айтып атпаймынбы, бүгүн ошол вопростор чечилди деп.
чечилди деп айттым го. Бөтөн күнүнө заран эмес. жаңа 10 доллар келет деп бирөө айтып кеткенден кийин Руслан гана, Руслан. 15 минут Руслан гана. Мен Русланга чалдым. Руслан, монун информация болуп атат, ошо чынбы депчи. Ошол чын экен деди. Мен анда барам дедим. Вот келдим ошол. Мен мага айтышты бирөөлөр. Мен айттым. Анда бирөөбүзгө ишенбесең кичинекей бала эмес. Акбарбек биз деп караңгы эл эмеспиз, Акбарбек. дагы бир жолу мен караңгы эл деп сүйлөгөн жокмун. Жок, ошондой эле көрүп атасың, Мен анда көргөн жокмун. Сиз келип айткан. Это твои мысли. Мен эчтеке чечип бере албайм. Жардам берели Мен жардам берем. Акбарбек, сиз жардам берем, бирок эчтеке чечип бере албайм дегенсиз. Эмне үчүн сиз кайрылып койгон жоксуз, Акбарбек? Если сизден жардам бергиңиз келсе, айтсаңыз, эмне үчүн кайрылып койгон жоксуз? Акбарбек, ушуну айтып коюңузчу, мен ушуну түшүнөм. Эмне деп кайрылганыбыз ушунда мына. Иши кет берген жок. Жок, байсым кайрылганыбыз ушунда. Биз жетимбиз Акбарбек. Эмне биз эмне каяктан жараныбыз? Сага ким айтты жетим? Жок, ошондой эле отношение кылып койсоңор Акбарбек. Миграция чечти, элчилик чечти, МВД чечти. Жок, Акбарбек, эмне үчүн жардам берсеңиз? Биз кайрылган үчүн чечип атат. Эмне барып жашагыла бесплатный деп атабыз. Акбарбек, Бул жерде айтып атасыздар. Бизге эч ким жардам бербейт, эч ким эчтеке кылбайт атат. Анда всё, брат. Енді бара турчу жери жок болсо мен эч болмамын. Чын мен дайым жакшылыкман. Мен сен жаман Бүгін бір тас барса тұрған еді 120 депутатты сайлап алып алардың эч эмеси жок. Болбосун ордуларын бошотуп иштей турган адамдардын бар. Айтып коеюн. Кой турган айтып. Элдин оюп жакка чыгып кеткени бир эле аягында. Элдер деген сени постоянно угуп албар тийинде келип күндө келип жакшылык кабарын алып келет деген деп жүргөн. Шуга чейин туурабы? Ошол элдерден бир да посольстводо бир жактан эч бир кыймыл болбой койду. Мына ушулар өзүлөрү барып көтөрүп чыкты. Сен айтасың мен деп. Мен булардын арасында улуу киши гана отуруп, балдар сак болгула, балдар сабыр эткиле. Давай кеңешели дегенден башка сөз айткан жок. Эми карап, бияка келиштиби? Жанагы витиктерди тартыштым. Даже мени сураштым, айтып бериңиз деп. Ошондон кийин мына алар кыймылдай баштады. Андан баштап кыймылдай башташты. Сен эле туура ушундай аракет кыл да. Мен өкмөт эмесмин, булар айтып койгон мен эчтеке. Не барабар тушили ведь, точно. Как я? А там закрыто. Вы билет купили? Нет, я не билет купил, я сервис купил. Теперь мне должна оказать сервис. Правильно. Знаешь, в Аэрофлот здание Мелькисарова, пожалуйста, в Аэрофлот, значит, вас кто? Аэрофлот представляешь? Есть Мелькисарова, Аэрофлот, туда и обращайтесь. Есть официальный представитель Аэрофлота. Написано аэропорт, нет, аэропорт Шереметьево. Вы купили сервис у кого? Шереметьево. Нет, вы купили у Аэрофлота. Шереметьево оказывается. Еще раз говорю. Еще раз. Местонахождение я еще раз. Подождите, вы сервис у Аэрофлота купили? Да, но предоставляется где? Только что вы у меня спросили. А были где? Вы купили сервис. Нет, предоставляется где? Вот этот сервис предоставляется где? В Аэрофлоте. Нет, в аэропорту. Перевозку вы купили, перевозку. Аэропорт вам не обеспечит перевозку. Аэропорт. Вы посмотрите, для чего самолет стоит тогда здесь? Это пристань, гавань. Понимаете, что такое пристань и гавань, где вы проходите и садитесь в самолет, а уже Аэрофлот вас перевозит. Но Аэрофлот вам не предоставляет это все дело. Вы обращайтесь в Аэрофлот. Причем здесь это? Вам здесь написано место жительства это Шереметьево или что? На 10-е, да? За сутки он может иметь право здесь находиться. Вот он часто, Да. Ну, он один пускай сидит. Да, вот, например, он имеет право. Я официально нахожусь. Один здесь сидит. Хорошо. Просто Только меня не позвали. здесь. Подождите, у нас очень много, 10 завтра как раз вот у нее, у него, у Но не меня. в Б. Не Б терминал.
Давайте нам, дайте, пожалуйста. Я вам еще раз говорю, не Б-терминал. Б-терминале, я вам еще раз говорю, из Б-терминала ваш рейс не вылетает. Можно просто сломать логику. Ты сейчас туда поедешь, там закрыто. А туда, сюда отправят, а сюда обратно туда. А как вот этот вопрос решим теперь? Еще раз вам говорю. Вы же запрещаете мне здесь находиться. Б-терминал осуществляет перевозки только федеральных линий. Федеральные линии это российские авиалинии. Я сервис купил, у меня есть билет. Вы меня слышите или нет? Я вам говорю, здесь федеральные линии только перелет идет. Потому что вы меня не слышите. Потому что ты закрыт. Еще раз говорю, федеральные линии только. А извините, можно ваш документ просто? Вы куда вы летаете? Международный терминал F открытый, да? Сейчас. Открытый? И то карантин, на карантине. Что ты споролся? F на карантине. Ребята, сейчас можно по телефону набирать. Я не буду документ показывать. Терминал вот Г поедет. Я прочитаю тогда. Пусть откроет. Полковник. Конечно. бизге жардам берет болсо. Точно, нанурс мен бир турганча жардам берген эле силер жаныбардан. Эми сен камерага тартып кайрылы акбарбек деп атасың, колдон келген жардамды берип атасың. Мен өзümнің оқуымды сақтап атам, апарда сіздерде тартып атпайсыңар, апарда сіздерге керекті маалыматтычы, Акбарбеке. Бұл эми ешкім ештеңе демейді Акбарбеке. Сіз егер прав болсаңыз Акбарбеке, бұл эмне мен шешме керек. Жоқ, Акбарбеке, сіз жардам беріп атсаңыз, біз сізден хостел сұраған жоқпыз Акбарбеке. Сіз келіп орында. Биздин колубуздан келген ошол энем башка жардам бере албай атабыз. Шынындачы. Салют. Да. И привет Кыргызстану передать президенту. Кыргызстан, привет. Яблоки, все эти полезные ископаемые. Россия ждет. Рахмат деген Руслан Авандагы эмеси обращениесинен чыккан. Это во-первых. Во-вторых, посольство жанагындай биз жөнүндө жалган маалымат чыгарганда, анан биз ичибиз күйдү. Эмнеге жардам бербей туруп бир басып келип акыбалыңар кандай кыргыздардын бир туугандарын дебеген үчүн. Диаспора өкүлдөрүнүн тийиши жок. Ооба, биздики самый главный азыр претензия к нашему посольству. Биз сизге унчукпай элебиз. Биз сизге биякта Они вынудили, получается. Анан ошого ичибиз күйүп атат. Эмнеге бизди африст кылып эл алдында кыргыз журтуна бизди африст кылып туруп, анан өзүлөрү ар жагын прикрывать этип. Вот, прям айо иштеп атабыз, биз прям өстөр булар көнбөй атат деле. Ушундай калды информациячы. Че, карабайсыздарбы? Зачем дейм мындай жардам бере албаган реально келип айтып коюш керек. Бир туугандар мен силерге жардам бербеле, жардам бере албайсыз. Каласаңар калга, каласаңар кеткиле деген ответ. Это жагымдуураак ответ да, чем биз жардам берип атабыз, өстөр көнбөй атат, эң башчылык кылып качып кетип калышты. Зачем? Gel sen номерин алып койгон болчу. атың ким элек? Сен алып койгон турбайсың мен мындай эле. Бир турганча сүйлөшүп турабыз, эме эмес. Наоборот. 8929. Мынакей көчөдө калды кыз элим карапайым. Жамыр жаап атат, мына акыйкат. Жамыр жаап атат деп агаларыбыздан далилдеп атат. Президентибизден баштап депутаттарыбыз эч кимиси бир көтүн көтөргүсү келбейт. Ушунча карапайым эл чыркырап атат бул жакта. Оору тарап кеткиче кетелиң дешип. Өлүгүн алып кете албатышат. Алды. Сизге пока.
Любые эти крабы формы. От камер. Ты стоп-хам, да? Bir otala bomuz bol kettik, ne oldu da bir de durmadan. Almerse var ya просто. Öldü bilet. Barınca. Аза, Аза, Машинада, машинада, машинада. спокойно жерге тоқтап қоймайсың ба? Мына врачтардан жіберейікші. Жалақы жерге тоқтатып машина. барын жақтан Түркістанға барғанда деген қараңыз бар деп. Аға шейін шығады екен. Барғаннан кейін де Зат болбаңыздар, азыр момент саат 5 мүнөттө. Мына көрүп койсун фотосун көйгөйүн. Оğuz'a kaçtı. Şeyini hoşlar kaylakamız. Hiç болбосо телевидениеден жеткизип коюңуз анда. Hiç болбосо телевидениеден жеткизип коюң дейм. Так хит болуп бүттүк. Дүйнөгө уят болуп. Мынакей. Кимдин апасы жалдырап күтүп атат азырчы. Мынакей боюндагы эжелерибиз мынакей жүрөт эмнеде чыкырап үйлөрүнө кетет. 7 айлык болуптур, алды 7,5 айлык болуптур. Семенелер да бар, өздөрдө жаш кыздар да бар, бардыгы бар. Мына ул апаларыбыз бар. Мынакей жүк тагы менен бардыгы мынакей мынтип сыртта калып атат.